I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Skyhouse-a. Ljudi, nastavljamo sa Skyhouse preživljavanjem. Evo, tu su drva, tu su svinja, hello svinje, da se svinje, da se svinja. I danas ćemo ljudi ići u rudnik, znači idemo odmah dole. Može jedan da pokupimo sve. Znači ljudi, danas ćemo ići, pokušat ćemo da uzmemo 12 ili 11 dijamanata koliko nam traže već u zadatku. Jedan je skriven, rekao mi drug gde je skriven, pozdrav za njega, pozdrav za Vukašina, ako gleda ovaj klip. Znači on mi je rekao gde su ti skriveni dijamanti. Dobro, imam 2 stika i ovdje ne znam što će mi. Ajde, 3 treba da se speče. I još jedan. Ajde više. Evo ga 3 i sada napravimo iron pick. I idemo dole. Ne tu. Ovdje ćemo se provučemo, zato što mi mrzi da lomim. I pokupit ćemo sve. Ovdje je zombi spawner. Tako će meni trebati ovo da začepim. Tako. Sad neće, mislim da dolaze. Recimo će vam trebati. Sad ću tamo da utišam malo. Pošto se čuju. Tako. Čuo sam malo, ali... Mali zombi! O, kako si izašao, majku ti? Kako su izašli? Sad ne mogu. Ljudi, ja sam se prepao kad je ovaj mali... Taj mali zombi je najopasniji. Čekaj, idem ja da vratim. Ne. Uzem još ovog redstona. Možda će nam trebati redstone za... kako se zove. Idem ja ovo da vratim u chest. Neću, gdje je izlaz? Ne bi. Ide crknem. Ko šiša? Ne, šalim se. Sine. Beži tamo. Dobro ljudi, evo i dijamanti. Moramo polako ovo da radimo. Dobro je dijamanti. Znači, gdje je taj skriveni dijamant? Mislim da me drug, koliko sam ga ja razumio, ovdje negdje. Da, evo ga dijamant. I hvala Vukašine, svaka ti čast. Ne, iron. Jebi ga. Imamo 1 dijamanata. Ajmo gore. Uzmemo lapis. Sve ćemo trebati. Beži ovo. Stavimo da uzmemo i zlata. Sve ćemo da uzmemo danas. I ovoga redstone nisam vam uopšte nije video. Imamo malo više stack redstona. Gledam je već gore. Što još me zanima gdje je to. Evo uzet ćemo ovo. 4 dosta. Dobro, sve je ovo. Beži dole. Bolje ja da ne znam da je ovo. Evo uzet ćemo i ugalj. Treba će nam ugalj. Da ispečemo svo ovo iron i golda što smo uzeli. Ima dosta ovog.
Ajde. I to je to, uzeli smo savugalj. I ajmo. Evo, ovdje ima još. Znači, nećemo rušiti onaj spawner tam, pošto nam je zadatak, pošto nam je zadatak da napravimo kao neku, kako da kažem, evo ga zlato. Ne! Kako nisam uspio? Ajde ovako, uzmemo ovo da bi došli do tamo. Pošto se čuvani zombi, a nerviraju me. Zlato da će padne, zlato. To će padne, neće. Izvinite. Ajde, uzet ćemo i ovaj lapis. Lapis. A ne znam što su dali lapis, a možda zbog enchantment table-a. Vjerovatno. Zato. Ajde, beži. Ubit ću te. Tako. I sve ćemo uzmemo iz rudnika, bukvalno sve. Vidimo ovdje ima li šta ima, ajde na. Ovo već pada. Imao sam. I to je to. Da vidimo šta smo mi. Ovdje ima još jedna. Ima još jedna. Lepo. Fajno da već vidim drvo da je izraslo. Što je lepo. Brate, drži paučina. More maš. I da vidimo šta smo mi to lepo dobili za sada. Znači imamo 25 irona, 4 zlata, 11 dijamanata, lapisa 36, redstone steki 25, idemo ovo da jedemo. Ajde. Znači, danas smo obavili zadatak da treba da dobijemo 11 dijamanata i ovaj ogled. Tako, sad moramo budemo pažljivi oko ovog drveta. Mora da nam da stabljiku, kako da kažem. A kažemo, zvaćemo to stabljika. Treba nam da šta god da je to. Ovo tamo je. Kako se to zove? Sakling, ja zove. Ima čudno, znači, 2. Dobro. Lepo. Imamo 2, da možemo da dobijemo još jedan. Može. Ajde. Jabuka. Evo. Dalje rodila krompir, nije, rodila je jedna pšenica, ali je nam dala seme. Mnogo. Ovdje na Skyhouse-u brate negdje u pola stvari. Da mi nisu dali ovo za drveće, da mi dali 3. Gdje su svine? Znači, ovo se speče, završili ćemo ovdje epizodu. Znači, ljudi, to bi bilo to za klik, pa što ste gledali, vidimo se u sljedećem. A do tada, čao!